Pozdrav Balkanci, ja sam Gmazimodo i dobrodošli u još jedan moj video. Danas reagujemo ponovo na Jelenu Karleuš. Zašto? Zato što mi se prošli put više svidjela njena pjesma Carly Bitch, koja već ima 2 godine ili koliko, a za razliku od ovih novih što sam reagovao na njih, to su bile Matahari i Balkan Boy. Te mi se nisu toliko svidjeli, iako je spot odlučena njena moda, ali Carly Bitch mi je bio bolji, tako da sam, to jeste bolja pjesma. Pa sam sad odlučio na vaš prijedlog uraditi Bengu i mislim da će to biti sve što se tiče ovih prijašnjih albuma, jel, od prije 2 godine, i da će čekati da izbaci nešto novo i to je to. Tako da, ukoliko niste... Ajmo reagovati, da ne budem puno. Ovo je 3 minute, sad ćemo mi to na brzinu. She kinda look like Sophie Anderson, opet MTS. Ja znam, ovo je već 4. put da ga vidim u njenom spotu, ali ljudi, ja ću da ovo svog vrgavog nosa uzmem i polomim ako ga još jednom vidim. Ovo je... Znači to bang bang bi trebalo biti kao pištolj, jel, kao bam bang bang, jel, ajde pretpostavit ćemo. Zanimljivo snimanje to da je ona na sva 3-4 koliko već nje već ovdje ima. Opet ovaj njen karakteristični, da kažem, logo ili ovaj tip slova kao 3D render. I zašto je dobro. Ne sviđam se što je crno-bijelo, iskreno. Nisam ljubitelj toga, pogotovo zato što kontrast nije dovoljno jak da se bolje vidi detalje svih ovih novčanica na već jakni ovim čizmama, pretpostavit ću, i gaćama. Ali ajmo govoriti o dollar sign, ovom dolar znaku na njenim grudima, koji samo pokrivaju jedva malo ove bradavce. Je li ona koristila ove čizme već? Možda su bile slične, mislim da je bio denim u onom spotu. Ok, ovaj dio mi se više sviđa kad je počela da pjeva, ajde nazove. Ona je inače zna pjevati, ja sam čuo njenih par klipova gdje ona pjevala malo zahtjevnije pjesme kao i zahtjevne i dobro je zvučala. Ono, prosječno dobro. Tako da ljudi koji govore da ne znam pjevati, to je zato da ona ima falšiva nekad kao i svako, većina. Ali više mi smeta njena boja glasa, pretpostavljam, koja je onako malo nazalna po prirodi i onako malo, što ne kažu, mekeće, ali ona ne pjeva loše, ljudi treba malo da se smire, ne vole, pa zato. Ovaj dio mi se više sviđa nego početak, pošto rap nekako je, bar u ovoj pjesmi nije za mene, nekako je sve tmurno i ružno. I love me a good long hair, bitch, a good hair piece. Super mi je kako ova auta kruži, ja inače nisam ljubitelj auta, pogotovo ne glomaznih auta, čak i nemam vozačku, ne želim da vozim, mrzim kada čujem da neko lupa po gasu, ne volim brzu vožnju, mislim da vožnje po meni je sve to debilno, ali ovo super izgleda tu. I mogu, ukoliko su to stvarno snimali sa njom, onda vjerovatno je bilo dosta onako adrenalin puca, vjerovatno je uzbudljivo stajati u sredini između 4 auta ovako dok to ne kruže, malo onako opasno djeluje, ali je super. Sviđa mi se ovaj outfit koji nosi, dobar. You better put the bedazzle guns up in there, honey, okay. Ovdje je stvarno, ne sviđam se toliko te čizme za ovaj izgled. Iako ima nekog smisla, ovdje stvarno liči ko Sophie Anderson, ako budem se sjetio, staću ovako ovdje staviti sliku, neko je pokoj duš. Ovo je ovdje dobro urađeno. Da, ne sviđa mi se njen glas u ovom, ovako u ovome dijelu kada samo govori ovo. Nekako je malo suvo. I znam da je to poenta, ali mi je previše suvo. I njena boja glasa mene lično ne odgovara. You better be a video how. Dobro snimanje. Koga su našli da joj bude body double? Koji je bio ovdje, koja ženska je ovdje bila zamijenjena njom da se mogu tako daviti.
Ooh, really good boots. Let's just pause right here. Yeah, come on, boot. Ovo izgleda veoma dobro. Veoma dobar stil. I stvar, ona ima baš prepoznatljiv stil. Sad uzmete 5 žena s naše estrade i stavite ih ovako bez glave, bez da im se vidi boja kože, a znali bi ko je Jelena Karleuša. Jer on ima svoj stil koji već decenijama fura, koliko nekih 30 godina otprilike da kažemo, jel? I stvarno dere. Da, ali mi se nekako mi je pjesma baš onako turobna i to stalno benga, mi se ne sviđa ako sama riječ za pjevanje, ne sviđa mi što se ovi nalaze u crnim čizmama, a niti njihov izgled, ona, ajde okej, može, one ne. Ow, you better be a spiky porcupine bitch. Izgleda super. Ali stvarno izgleda moćno. Izgleda, ma ne možeš je zagrlut. Ima da, izgleda kao onaj Iron Maiden, ona sprava za mučenje. Sviđa mi se i kosa donekle, sviđa mi se kao što sam rekao njen izgled, odlično izgleda. Ok, fini. Really nice filmed shots. Sviđa mi se i ovaj ovdje, ova zgradetina. Također dobro izgleda, samo kad bi sve bilo boje, mislim da bi izgledalo bolje. Ow. She look good when she does this. She look good right here as the wind blows at her. Meni je uvijek, jer ne znam zašto ljudi inače više ne praktikuju. Kada negdje nastupaš, brate, uzmeš ogroman jedan ventilator, nek te duva, ima nešto onako malo laganije na sebi da se može pokrenuti na tom vjetru. To jednostavno izgleda toliko moćno. Ovo ovdje također savršeno izgleda. Rekli ste mi, prošli put sam vas pitao da li je njen Cardi B taj album Alpha Omega, kako već bi, je bio da nije toliko dobro uspio, da imala je dosta ovdje pregleda, pitam se koliko pregleda je kupljeno u smislu kroz reklame, ja nisam vidio njene reklame da mi iskaču na TV-u recimo, na YouTube-u, nisam dok sam vidio recimo kod Žale brata, Buba Korelija, ne znam još tako, dosta tih poznatih stavlja. Kod nas uopšte na to rade, znači samo krnu reklame i onda lako dobiju preglede, a lajkovi naspram pregleda niđe veze. Ali vi ste rekli da album nije bio toliki flop, ali ona izdala navodno 2 u 2 sedmice ili koliko već, ono brzo. I ne vidim koliko je to bilo pametno da uradiš za nju, za bilo koga ko se bavi muzikom, s obzirom da onda imaš albume koji se takmiče sami sa sobom. Umjesto da jedan ima dovoljno šanse da se probije, sada imaš 2 i neće, preklapaju se, nije dobar biznis potez, nekako strateški nije dobro osmišljeno to da se objavi 2 odjednom. That was a good shot. That was a good shot of them. Yeah. She looked good. Mama looked good. She was like 45 here. She's soon gonna be 50. She looks good. Isto tako, no znam da ljudi govore, čim ti pređeš preko 30, ti star, neki govori o 25, to već ideš neke godine. To koliko imaš godina stvarno nije bitno, koliko god je bitno kako se osjećaš i kako se držiš. Ona, ja mislim, i u 60. će izgleda dobro. Kao ima da ona je danas izoperisana, to je strašno. Ali opet ona izgleda, ima dobro tijelo i dalje izgleda dobro ono kad je srede, kad je zategnu, kad je našminkaju, kad je umeckaju, malterišu, nešto joj ne rade. Ali izgleda dobro, tako da godine nisu toliko bitne. Bitno je kako ih podnosiš. 50 godina za mene uopšte nije staro, tako da ona stvarno super izgleda. You better hold that fire. Ovo je bukvalno Sophie Anderson. I'ma show you that clip. Ow, she should have worn this. Opet Steve Madden, naravno. Trebala je ovo nositi kroz čitav spot da malo pogledam, zato što izgleda kao ona Lady Dimitrescu, ili kako se zove, iz Resident Evil igre. Visoka grud, vani šešir. She look fierce, bitch. Ovo je najbolji izgled koji je imala čitav spot i nisam ga uspjeli vidjeti sve do sad. To je sramota. Ova je šešir što je nosila tamo. Okej. Krećem ka aerodromu. Avion je spreman. Čekajte. U redu. Da li su svi tu? Nedostaje još jedan. Alfa je spremna. Vidimo se brzo. Vodi računa, pratite sve vreme. Znam to. Osjećam prisustvo.
kogod joj piše ovako ovaj scenariju, ne mora ga plaćati. Ne mora ga plaćati, može ih slobodno otpustiti, jer ovo ne doprinosi iskreno, bar meni ničemu. Da, 3,8 miliona pregleda također. Wow. Come on, Carly, bitch. U svakom slučaju, to je to. Dakle, ne bih rekao da ću snimati više išta što se tiče nje od ovih starijih pjesama, ali hoću ukoliko izda ponovo nešto novije. Kada već sam dobio koji pregled, vi ste to sve gledali, zašto ne? Ovdje piše Matahari, to sam reagovao i Balkan Boy. Sad do duše nisam reagovao na ovo, to je bila prva pjesma koju je izbacila, možda sam to trebao, vidite, uopšte nisam na ovo reagovao. Kada sam rekao da su i ovo pjesme prvi na albumu, vi ste rekli, no, it's this one. A ja sam potpuno to zanemario, ne znam kako sam prešao preko toga, tako da možda ću se sa tim pozabaviti neki sljedeći put, vidjet ćemo. U svakom slučaju, to je to, ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj reakciji, znam da većina vas nije, s obzirom da ste ludi za njom, i to je to, pa se gledamo u sljedećem videu, ajde, ćao!